guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi vlog speed lang namin kung napaklang konjiya bang ke lang ik pinal deh ho. Guys, kita pen shooting do lasi tinggi bang ke rehearsal lo ya, ada studio long situ, dance studio long situ ya. Mama lo ini ke practice, hai actor. Tapi nak super jan dia bang lo deh. Like actress lo ya. Ala first album the release of prank ko prank choreographer no thank you ala bagi Charlie Bon no dance studio lo sudah ya oh guys frame orang tuh wah studio guys ya next studio. Good, चले मन बंग के actor लियो चला thanh thì là thiệt của đi hay là bằng được cái này guys nó bang ke practice bang no oh oh guys, that ending studio lo sudah yang mana ya and that was self production ini dan tenap shooting do si itu self production lo silang paling pada boleh tanya Deo hey guys no bangke makan dan oh nebak udah sudah yo dampo no đây ya guys दाना बैंक के दम्पो ये मेरा घूरा अब चले चबी किधर है तो guys मार्केट दम्पो लस कद्दो को बेटा नंगलांग दन मोमोट के दम पेन को पीछे ठीक लंग मा हाँ पेरेंगस तच्चो नहो तच्चो नंग तो मलिक लोंग लिंग ले Jane store दालो महा kedai biar ke dukan ayam flower kami tangga coy pena melody sendal deh pena pan lodi oh guys non bangke near dukan lo sudah near nam panju pela pena ne mo coy peri itu bhal na itu bisi dangor hoise niki dangor bhal inti pedal de cholo da puru lagale itu bhal oh dah chalo da ma guys non bang ke damo bye bye guys non bang ke vang lo yo hem ke vang lo bo jor dam e da et lo pen ke upload no ba office non bang ke room ke le pula se to go beta me vlogs ban thek mo shooting vlogs na pen la se ning we bang ke lansing ton poni ka pala se to go beta me sharing no video ba se bye bye